Poštovani gledalci, izborna kampanja za predsjedničke izbore se zahuktala. U našoj emisiji želimo da vam predstavimo sve relevantne učesnike u toj trci. Naš večerašnji gost je gospodin Velja Ilić, gradonačelnik Čačka i predsjednik Nove Srbije. Gospodine Iliću, dobro večer. Pun mi je vas što me stalno nešto pitate. Lepo sam sedeo kući, prao trenerku, čoveče, imam zapaljenje, primam injekcije, sve me peče dok... Gospodine Iliću, ne možete reći u programu. Ma i vas iz režije mi je pun. Kakve veze imam ja sa psovanjem? Ja znam ko to meni podmeće. To je ono govno... Gospodine Iliću, da li je tačno... Ja bre, ljudi, s tim nemam nikak... Ma kakve veze imam ja sa tim? On je jedan bolestan čovek, vegetarijanac, on je lud, ko nenormalan bre. I kažite mu da može da mi puši paketu s... Mene svaki dan proziv, on je opsednut sa mnom. Kad sam ja, molim vas, udario novinara? Gospodine Iliću, pa ne možete da kažete u programu... Ma nosite se u materinu i vi sa svojim... Alo? Slušaj bre, ma i tebe mi je pun čoveče, imam zapaljenje, primam... Dame i gospodo, predsjednički kandidat Velja Ilić.